Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan para pengunjung pemudik dari Korea ya ke Indonesia. Baik, dengan siapa ini Bu? Aldis. Iya. Sudah berapa lama di Aceh? Selama mudik? Mudik ya? Ya. Tentunya selama perjalanan saudara dari Korea ke Indonesia, bagaimana tentang pelayanan pengamanan di Aceh, tentunya di Kota Lhokseumawe dan di tempat ini? Alhamdulillah so far semuanya perfect, expert semuanya. Oke, mantap. Terus polisinya juga ramah-ramah, semuanya membantu lalu lintas, semuanya alhamdulillah aman. Ya. Ya, mungkin ada ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolda Aceh dengan bahasa Koreanya. Oke, silakan. 뭐지? 터불다지에서 이렇게 좋아하는 거 경비하고 경찰들이랑 같이 있어서 국민들이랑 감사드리고 정말 최고예요. 감사합니다. 네. 진짜 막 에코하탄터님 록스모의 sebentar Pak. 에코하탄터님에게 록스모웨 리소트 경찰 헤드니까 너무 감사드리고, 또 비바님인데 좋은 여자이고 진짜 최고한 여자인데 비바님께 감사드리고, 그럼 인도네시아 특별한 록스모웨 국민들이 진짜 파이팅하세요. 힘내세고 그냥 Baik, demikianlah kami baru saja melaksanakan interview dan berjumpa dengan salah satu masyarakat yang berkunjung di Kota Lhokseumawe dan sekolah di Korea ya, luar biasa sekali.